turabashimwe bwe mudasiba kudutega amatwi tumanutse n'amakuru ya siporo. Amakuru ya siporo agezweho ubu ngubu ni ayahe makuru wakibaza uti agezweho ni ayahe? Duhereye mu Rwanda ndetse turajya no ku mugabane w'Uburayi. Duhereye mu Rwanda twerekeze mu ikipe ya Rayon Sports nyuma yo gusinyisha Mohamed Watra akaba akomeje gukora imyitozo mu ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports ikaba ifite gahunda yo kubaka ubusatirizi buzajya bukora ibitego byibuze biri hejuru ya 50. Rero nyuma yuko igenda ishyiramo abakinnyi bashyashya twiteze ko izahabya amakipe. Subiye gusa ikipe ya APR yo tugiye hirya gato nyuma yuko ikinye match ya gishuti ikaba yatsinda ikipe ya Hilal yo muri Sudani, ngira ngo yatsinze ibitego 2-1 nyuma yuko itsinze ibitego 2-1 ikomeje imyitozo kandi yitegura n'izindi match. Ngira ngo mwebwe ko mudutega amatwi cyangwa ko mudukurikira amatwi ni igihe cya update tuzatubagezaho amakuru nk'ikipe ya APR icyabo bagamije nyuma yuko hajemo ibintu by'ubutabera hagati yabo na Ferwafa hakazamo kurenganwa boho ikintu kibaraje inshinga ngo ni ugutegura match ya CAF Champions League n'ikipe yo muri Congo Les du Congo. Ngira ngo nayo yakikina mu match, ngira ngo ikina na match imwe nk'iya Young Africa itsinda 2-1 agiye igira imyiteguro ihagije nayo biteguye gupezanya agatuza. Rero APR izakora igishoboka cyose mu mbaraga zayo zose. Ubutumwa ikomeje kugenda igaragaza ni ugukompeta kugeza ipushinze igeze mu matsinda. Hagati aho Rayon Sports yo yafashe element nono turizeho APR na Rayon Sports ziri different mu mitegurire y'imikino ya CAF Champions League na Confederation. APR yafashe element zizwi zikora different irazizana irazobiro krita irangije izereza umutoza aranje kuzo umutoza ngaziforomemo umutoza donc aziforomemo rezita nzima abyaza umusaruro ariko kuri izo element yaguriwe zifatika zisanzwe zikora ibintu none biri different na Rayon Sports. Rayon Sports ho yagiye igura abantu ndetse bamwe barayisereza ngo yaguze mu mfungo ngo yagira bigura abantu batazwi none ifata za element ziri cheap ziri hasi zikeneye kugira ikintu zakora muri umupira w'amaguru zikeneye ku development umupira wazo tara none irangije iraziforoma iziha qualité yo kuba yakompeta. Rero hazabaho iki hagati ya APR na Rayon Sports? Hazaho competition iteye ubwoba. Umwe avuga ati ya yefite element zizwi zakabye ubundi uranzana iki uranzanaho agatuza ndagasatura nta kintu wabumbwira nge irima mfite wo bita Jibril Atara yakora ibintu, dufite Togo yakora ibintu, dufite Mumere Dawo yakora ibintu, dufite aba winga bakibanuka Afidari basimbura Mamadou Zone yakora ikintu. Donc hakaba ari element ziri aho ngaho zizwi zishobora kuba zavuga ati okay competition kama mbaya niba championnat ibiri fair yuko none uzaba wa mbere mu makipe yo mu Rwanda ari uzayitwara tugiye guhangana. Ubwo ni hangana rigiye kugaragara hagati ikipe ya APR na Rayon Sports. None Rayon Sports ikavuga ati twaguze element zimwe na zimwe mutazemera ba Kitoga baraba ritatu mushidikanya ku bushobozi bwabo bamwe na bamwe. Donc tugenda tuzana tara ya murazikerensa nabariya rero ubwabo moho ariko hakabaho icyo bita ideas igitekerezo ni hakabaho kubaka ibitekerezo bishingiye kuri hari ingingo na sporting director wayo ya muri make technical director wa Rayon Sports bubaka ibitekerezo barangije bari pratika maze guparatika ibitekerezo byabo bibyara umusaruro. None muri izo tara zikeneye kwiyataputetinga zikubaka izina ryayo zikubaka na stati y'ubuzima bwa football bwazo hakazaba ikintu bita competition ishingiye ku kijyanye no kuvuga ati ya naraguze munseka maze kugora munseka none ngiye kuri icyo bita kubemeza. Sasa rero bakubite nanjye nkumpete namwe kugeza tugeze ku achievement yo gutwara champion. Ngira ngo ni ibintu twagiye tubona hirya no hino nk'ikipe ya PSG.
Luis Enrique agenda agura elema mubona nta kintu kiberemo, ariko ubu ngubu amakipe arayahabije imyaka 2 ndetse n'umunsi ni umukandida wa Champions League. Rero elema kuba zagurwa ziri aho ngaho, APR ubundi imeze nka Real Madrid iragura abakinyi, wowe uze wiyadedinga ufitinge niyo system, niba utabishoboye urataha. None hari ingingo asa nkaho tekinisiye ari nka Pep Guardiola akubwira ati ngewe ikintu ngiye gukora ni iki, ndaje abakinyi nzangura abakinyi afitinga na system yanjye, ngure umukinyi fitinga na system yanjye. Urugero ntago zafata amafaranga ngende ngo nyashore gutyo ntarebye umukinyi fitinga na system yanjye. Ariko APR yoho ikora nka Real Madrid, niho twakubona Real ivati Mbappe, tutitaye speed naze, tutitaye Diomande naze, tutitaye Vinicius n'umwana twazamuye mu Munyabrazil naze, aho ngaho azamukire muri yo Real Madrid. Hakagenda hakaza bakukurera ati naze. None ibintu bikagenda avuga ati okay, nkaho nk'umutoza arishyiramo skills zawe ubanza ufitinge, urebe uyu nguyu akina nte, ese quality y'uyu nguyu wayichanginga n'uyu nguyu bikabyara iki. Noneho hakabaho icyo bita kwasa amakipe. Noneho ubwo rero hagati ya APR ubona ko yoho nizo quality zizaba different nyuma yuko bazanye umutoza wa fitness, baka fitness n'umutoza akabashyiramo technique, bakagira ikintu bakora kizima kandi kibyara n'umusaruro. Noneho hari ingingo nagafatiza elema nawe ku ruhande rwe kuri iyo sport ho akagenda ziteranya, areba quality nizo ni bafitinga na quality nari nkeneye, igitekerezo gipratitse okay, agatuza tugiye kugatega turakasa. Ngira ngo ziri match nka APR na Lyon ngiye zihura, hagiye kuzajya ikintu bita physique na technique. Nicyo kintu APR physique, none kijyanye na sport technique tactique nyine mu kibuga. APR ibintu biri physique tactique nke, physique nyinshi. None aho hantu bishingiye kuko speed yo uza afite fitness nziza nukuvudukana umuntu hari ibintu tuzayatubona muri make ntibidutungure. Ngira ngo rero ukora subscribe uri kumfasha sharing ikiganiro, ngiye nk'ubu niba nkoze kuri APR na Sport ubona yuko ihangana rihari, nanjye nishimira kuba mwankorera subscribe mwasharingira nyine nkakuka mu kijyanye n'umurongo uyoboro wacu wa YouTube. Ngira ngo update no kujya tuzibagezaho. Championnat ngira ngo iri mu gufi kuzaza, ariko twitega iki nk'umukunzi wa Sport, twitega iki nk'umukunzi wa APR isa nkaho fitness situation, imbaraga za fitness turi kuzibona bisa nkaho arizo zijya mbere ziri imbere. No kukijyanye na coach kuri Sport twitege tactique TikTok nyine zimwe za Guardiola niko njya numva bamwitirira uwo bita hari ingingo. Noneho hazajya ikipe azajya ry'ibitego kuri iyo Sport, ikipe azajya ry'ibitego amaze kurya ibitego banayigisha umupira. No hantu bitandukana. No APR yoho physique ikubiza icyuya iguhage irangiza urya n'ibitego. Noneho ngira ngo guhaga umuntu nyine kumubiza icyuya buri kanya wamwatatse kwizamu rye. Noneho hari ikindi, noneho cross Sport rero duhere inyuma yubaka hagati, passing ku ruhande, ca ku ruhande, ataka, hereza komise kuri 5 kuri 7 6 gutyo, kugenda bakwinjiyemo ndani bakagukubita bakurusha bahereye mu kibuga cyawe. Rero ni ibyo bintu tugiye kuzabona muri competition yacu muri champion. Gusa nishimiye mwebwe dutije amatwi, kora subscribe dusubire mu bindi biganiro, ngiye kujya mbaha ibiganiro kenshi cyane.